uyu yari yamaze weekend aryoshya koko yujuje imyaka y'abantu bakuru, imyaka 21. Uyu mugabo ufite agatubutse wafashije ikipe ya Barcelona gutwara La Liga, Coupe del Rey ndetse na cyitwa Supercopa d'Espagne, akaba yaratsinze ibitego 21 nako. Mwibuke ko uyu yakubise ikaramu ku rupapuro asinyira hari mu kwa gatanu, asinyira kuzajya ahabwa miliyoni 17.3 buri sezo. Rero akaba ari umuntu ufite agatubutse, kandi muri ibi ngibi hakaba harimo na release clause ya miliyari 1.1. Uyu mutipe rero yagize atya mu kirori cye, aragenda yizanira abafite ubumuga bw'indeshyo, ubwo mbashaka kuvuga bagufi nyine. Abo abari bo bari mu kirori cye, hagaragaye amavideo, bari benshi, aribo bari bahari, abaririmba, abacuranga, bagira gute, bari muri abo ngabo. Bamwe batangira kuvuga ko yaba profise kubera uburyo bateye bidasanzwe. Ahangaha bagiye babipostinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko ubu leta ikaba yafashe icyemezo cyo kwinjira muri dosiye ngo barebe koko icyari kigamijwe. Reka dutegereze turebe, byari ibirori, bishobora kuvamo ibindi, ariko umutipe yujuje imyaka 18. Nabonaga hari umukunzi, umunyamideli n'umukinnyi wa filime bari barakundanye, abagaragara ahantu bifotoreza ahantu hamwe, rimwe na rimwe bakihisha, ariko ukabona background ari yayindi, cyane cyane abize map reading and photographic interpretation, abazi contours n'ibindi murabizi. Abantu bakavuga bataye ahantu ni hawo bari kumwe rwose. Umukobwa rero bakavuga batashaka guhura n'ibibazo kubera yuko yaba arimo kundana n'umumineri, kuko yarataruje imyaka 18. Ubu noneho ngira ngo arazituwe, ubu ni ugukora ibyo ashaka. Hariya ku myaka 18 yewe ntacyo utemerewe, ngira ngo usibye kwiyahura.